Amahoro n'imigisha bibane nawe wowe ukomeje gukurikirana Kigali Top News, yaba wowe wibereye mu mujyi wa Kigali, hirya no hino mu ntara ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba no ku isi muri rusange. Ni Kigali Top News ikomeje kukugezaho inkuru ziri gutrendinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Tukaba tugiye kukugezaho inkuru iri gucaracara hirya no hino, ni inkuru ya Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Rwose akaba ari inkuru yagiye ku rubuga rwe rwa Twitter, aho yanditse amagambo avuga ko rwose yibereye mu gihugu cya Germany mu Budage, aho yagiye kubonana n'ikigo cya Biotech. Iki kigo cya Biotech akaba ari ikigo gikora ibijyanye n'inkingo. Yes, akaba ari ikigo cyakomeje kwiganza muri aya mezi agiye ashize, mu myaka igiye ishize, aho hariho icyorezo cya COVID. Akaba ari ikigo cyafashaga isi muri rusange mu gukora ibijyanye n'inkingo za COVID-19. Perezida wa Repubulika rero Paul Kagame yagezeyo kuri wa 28 Werurwe, agirana inama nabo kuri wa 29 Werurwe, aho bari mu biganiro mu bijyanye no kuba bafungura ishami cyangwa se icyicaro mu Rwanda se, cyangwa ikigo cyazajya gikora inkingo. Ibi rero bari mu biganiro na Perezida Paul Kagame, aho bazana ikigo cyajya gikora inkingo mu Rwanda, bakazajya bakora inkingo za malaria ndetse n'inkingo za COVID. Ibi ngibi byafasha Afurika muri rusange kuko ngo bazajya bakora n'inkingo. Yes, nk'uko twabibabwiye rero haraguru, perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari mu Budage, aho yagiye kubonana n'ubuyobozi bw'igihugu cy'Ubudage ndetse n'ubuyobozi bw'iki kigo cya Biotech. Yes, perezida Paul Kagame yagezeyo kuri wa 28 Werurwe, aho yagiye mu biganiro kuganira ku bijyanye no kuba bafungura ishami ry'iki kigo cya Biotech mu Rwanda, nk'uko tubikesha amakuru twakuye ku rubuga rwe rwa Twitter, aho rwose yabyishyiriyeho kuri wa 29 ubwo bamaraga kuva mu biganiro bijyanye no kuba bafungura ishami mu Rwanda. Ati rwose iki kigo kizajya gikora inkingo zigiye zitandukanye, harimo nk'inkingo za COVID, inkingo za malaria, inkingo z'igituntu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi biravugwa mu gihe Afurika ituwe n'abaturage barenga miliyari 2 na miliyoni 200, aho rwose ati ibi bintu bizagira umusaruro mwinshi mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se mu bijyanye n'ubuzima. Ibi ngibi biravugwa mu gihe abantu hirya no hino, ibitangazamakuru, abasesenguzi bagiye babiganiraho bavuga ati izi ni inyungu kuri Afurika. Ati kuko rwose i Burayi ntibari bagikora inkingo zijyanye na malaria, COVID kuko ho, cyangwa se igituntu kuko ho rwose izi ndwara zabashije kuba zaragabanyutseyo. Abasesenguzi baragira bati mu gihe kwa Afurika muri rusange twajyaga gukoreshayo inkingo, tuvuga ati mudukorere rwose nubwo mwebwe izi ndwara zitagihari, ati twe turacyazirwara. Iki cyari nk'igisebo kuri Afurika, cyari ikibazo, ndetse baravuga ati rwose ibi bigiye kuzahura isoko ry'ibijyanye n'ubukungu bw'imiti muri Afurika, bikazongera ubukungu bwa Afurika kuko amafaranga yakoreshwaga atumizwa izi nkingo azajyanwa mu bindi. Nk'uko mubyumva rero, iyi ni inkuru yagiye ishimisha abatari bake, haba mu Rwanda, muri East Africa, muri Afurika muri rusange ndetse no ku isi, aho ari inkuru yagiye rwose igira icyo bita retweets cyangwa gusubiza ubu butumwa ku rubuga rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikaba rwose yashubijwe n'abantu benshi bamushimira, bavuga ati n'ubundi rwose ugabwe udukorera, ugabwe utumenyera ibyo dukeneye. Ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika turagushimira. Ati His Excellency Perezida Paul Kagame turagushimira rwose. Akaba ari ibintu byagiye bikundwa n'abatari bakeya, bikaba bizafasha u Rwanda, ibindi bihugu byose bya Afurika ndetse no ku isi rwose mu bijyanye no kuba bakwikingira, bakaba bakwikingira izi ndwara zigiye zitandukanye, malaria ndetse n'indwara ya COVID ihangayikishije isi muri rusange. Abasesenguzi rero bagiye bavuga iyi nkuru bayivugaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, haba abasesenguzi bo mu Rwanda, abasesenguzi bo muri East Africa ndetse n'abasesenguzi bo muri Afurika muri rusange. Nk'abasesenguzi bo mu Rwanda
bavuze yuko rwose ubu ibintu bifitiye u Rwanda umumaro, kuko u Rwanda amafaranga rwatakazaga rutumiza imiti hirya no hino ku isi, ubu ngubu rwose agiye gukoreshwa mu bindi bintu birimo nko kubaka ibikorwa remezo, kugenera abatishoboye ndetse n'ibindi biri mu bikorwa biteza imbere igihugu, ndetse ibi bikazagirira n'umumaro ibihugu bituranye n'u Rwanda, kuko rwose bizajya bitumiza imiti mu Rwanda. Amafaranga y'ikiguzi cy'urugendo byakoreshaga bitumiza nk'inkingo z'igituntu, inkingo za malariya ndetse n'imiti ya malariya cyangwa se inkingo za covid muri iki gihugu cy'Ubudage, akaba agiye kugabanyuka rwose, aho bagiye kujya bayakoresha nabo mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero bikazagira n'undi mumaro wo kuba byatanga akazi, akaba ari amahirwe ku bakozi baba barize ibijyanye n'ubuganga se, ababa barize ibijyanye no gukora mu nganda ndetse n'abize ibijyanye no gukora inkingo. Akaba ari ibikorwa rwose bigiye kwongera ireme ry'ubuvuzi muri ibi bihugu bya Afurika, ibijyanye n'inganda n'ibikomoka ku nganda rwose akaba ari ibintu bizagira umumaro u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Nk'uko twababwiye rero mu gutangira, iyi akaba ari inkuru yagiye ku rubuga rwa Twitter rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuri uyu mugoroba w'itariki ya 29 Werurwe, aho rwose yaje kubipostinga ku rubuga rwe rwa Twitter. Akaba ari inkuru yakunzwe n'abantu basaga 400 akaba ari inkuru rwose yaje no kugira retweets zirenga 500 cyangwa isubizabutumwa kuri iyi post rwose ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, abantu bagaragaza ko bishimiye rwose iki gikorwa. Ibi ngibi rero bikaba rwose bizagirira umumaro abanyarwanda. Iyi nkuru rero yaje kugaragara rwose ku rubuga rwa Twitter rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikaba rwose yasubijwe n'abantu bagiye batandukanye nk'uko turi kubibabwira. Akaba ari inkuru rwose izagirira abantu umumaro mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ibi bikorwa rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yagiyemo mu rugendo mu gihugu cy'Ubudage rwose, aho yari ari mu biganiro n'ikigo gishinzwe ibijyanye no gukora inkingo biotech. Ngayo ngukorera ibijyanye n'iyi post ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'uruzinduko rwe yakoreye mu gihugu cy'Ubudage. Tubashimira rwose mwe mudahwema gukurikirana Kigali Top News, tubabwira ati mukande subscribe n'iryo jambo ritukura ugakora kukazogera kuri notification rwose aho handitse all, ukajya wibonera buri kimwe cyose. Rero turashimira mwebwe mwese mudahwema gukurikirana Kigali Top News, haba mwebwe mwibereye mu mujyi wa Kigali, haba mwebwe mwibereye mu burasirazuba, uburengerazuba rwose, amajyepfo, amajyaruguru. Nitwasiba no kuvuga mwebwe mwibere muri bihugu bya East Africa nk'Uburundi, u Rwanda se, Ubugande n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye harimo nka za Tanzania. Rwose turabashimira, tugashimira n'abanyafurika rwose mugiye mwibereye mu bihugu bya Afurika bitandukanye ku isi muri rusange. Tubabwira ati nimuzabime rwose gukurikirana Kigali Top News, kuko tuzajya tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye mu myidagaduro. Rwose turabashimiye, Imana n'imigisha rwose bikomeze kugenda byibanira namwe mu mirimo itandukanye mukomeje kugenda mukora.